Hej, det er mig igen, og lige nu er klokken 7:37, og vi venter på bussen, der kommer hen til os. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at være en bus, men jeg ved ikke. Og så kører vi, vi har spist morgenmad, og så kører vi på den, så kører vi til træning. Jeg har i hvert fald fået at vide, at vi først skal oprejse, derfor er det sådan, så oprejse tøj på. Så ja, men hej. А я вот поеду. Мы туда тоже пойдем. А я поеду. Вот такое. Зрение? Да. Я тоже. Пальма. Стоящая. Тут еще много пальмы. Ну вообще тут 1 350 000. Да, я знаю. Ой, меня-то не снимать. Снимаю. Так, я боюсь обозрения. Да не, на колени. Вот он нажать. Серое обозрение не страшно. Я даже знаю, потому что я вчера гуляла вокруг него. Сами стоит. Все, стойте здесь, сейчас родители приведут. Есть еще одна, кому-то могу презентовать. Вот может быть. Вот может быть. Jeg har haft en rigtig hårdt og irriterende oprejse. Og der løber I. Men hej, vi ses om lidt, fordi nu skal jeg nemlig på is. Hej. Проверить нашу сердечко. Через ворота. Наверное, тут нельзя. Nu har vi så været igennem et andet security-system, men ja, det var et eller andet med, at vi skulle åbne vores bagage eller kuffert. Så, men nu skal vi til omklædningsrum. Så hej. Что? Это кто? Ого. Шикарно. Тут они стоят на Олимпиаде в этих коридорах. Все это тут. Ну, совесть не хотела попроситься. Там очень много таких комнат. Он будет вот теперь жить. Да? Он не хочет в кабинет, он хочет в Сочи жить. Не будет Vi måtte ikke filme inde i træningsområdet, men jeg er færdig med at træne, og nu skal jeg have dans. Ja. Men hej. Ballet. Det er det, Isabel kalder ballet.
Я уже хоть заплатят, а я только не сяду. Мне надо столько... Но все равно, даже если тепло, тогда дождь ничего страшного. Я же говорю, они у нас обвинили, что элементарно люди вызывают с катка сюда домой, доехать не могут машины ни в одном такси. Потому что они просто не хотят ехать, потому что им 150 У вас у всех рублей есть для них купальник? это не деньги. Мы можем все остаться вместе, это если что. полторы. Ну, это что-то им это 10 раз. У меня есть купальник. Менталитет наших таксистов. Да, у меня только два. Непонятно. Нет, у меня три. В котором ты Но она была взяла вчера. два костюма. Вот это костюм. Вот это только было вот так еще вот Но у нее такой, две. в котором ты вчера была, вот это да. Костюм. А сегодня я буду... Так, дети бывали ведь Igen. справа. Så har vi haft træning, og det var rigtig hårdt. Og jeg er helt træt, og man kan se mit hår, det var sådan helt... Hush. Så, ja. Vi havde... nu skal vi så spise, og vi havde... Ja, det hele var bare hårdt. Men jeg synes, vi ikke lavede særlig meget træning på is. Så. Men nu skal vi så... Nu skal vi have noget mad i kantinen. Så hej. Igen, og undskyld, at jeg ikke har vlogget særlig meget i dag. Men så efter træningen, skulle vi så spise. Og i dag så spiste vi i kantinen, der hvor vi plejer at spise morgenmad. Og så badede mig i spil sammen med nogle andre piger, der også er med til at skøjtekampen. Og nu skal jeg hen og have aftensmad, så ja. Hej hej. Til at lave vandmøller. Vil I gerne se det? Så kom og se. Se min vandmølle. Vil I gerne se noget? Kom med mig. Nu har jeg vist, det var det ikke rigtig smukt. Hvad synes I? Godt. Nu I hvad? Mig og Nicole, vi har badet i dag. Ikke? Nicole? Okay. Det var godt, vi hørte det sammen. Vil I se nogle af dem? Der er mere sagt for at se. Og nu er vi her på dejligt.